Chris y Gwyn yn cywio yn y canol. Gwaith amddiffynol yn gynnar i Caerdydd a mae'n gol! Gynnar i Abertawe a Mergyd ar y foli. Ni'n credu mai Siôn Jenkins sydd wedi taro am gychwyn i'r gêm i Abertawe. Y dechrau gorau posib i Abertawe a'r techneg. Mae ddi'n gwylio'r bêl, mae'n aros tan wedi dod ar uchder perffaith. A'r un peth beth ni'n gweud am Caerdydd, dyna pam ar Corneli, mae fe'n bwysig i roi rhywun ar y posib. Mae hwnna'n ergyd enfawr iddyn nhw ar dechrau'r gêm. O, mae yna gyfle nawr yn bendant. Stacey John Davies yn agosau. Mae'n mynd i ergydio. Mynd amdani! Mor agos. Oedd hi bron yn ddwy. O'ch chi'n gwybod, unig peth ar ei meddwl i fyna, oedd hi'n mynd am y gol ac oedd hi mor agos. Ie, oedd hi'n really direct fyna, cymryd ymlaen am ddiffyn a ymdrech arbennig, ond yn anffodus i hi, moddfedi yr ochr anghywir. Wel, ychydig o ddryswch, maen nhw'n mynd i ildio, does bosib, mae Caerdydd wedi methu. Lewis yn y gol a'r camgymeriad. Y dacl yn dod mewn yn hwyr. Ni'n weld hwnna unwaith eto, ni'n weld os bosib bod yna gol fan hyn. O'ch chi gallu gweld, oedd y pêl yn styc o dan traed hi, ond wedyn jyst cer gyda coes chwythu yn lle, trio stod fe nôl at coes dde. Rhaid bod chi'n gallu jyst symud agor allan a cael ergyd. Yw Abertawe'n farus, mae'n i taro'r bar eto. Ansicrwydd yn y gol. A dyma hi eto, mae yn offi mentro o bellter. Ie, ymdrech ar ben. Ti'n gallu gweld hefyd pam bod hi wedi sgorio gymaint o goliau blwyddyn diwethaf. Os na gam sefyll, Chivers ar bas, maen nhw'n chwarae ymlaen. Bainawn, mae'n ddwy. Stacey John Davies, mae wedi bygwth. Mae Abertawe wedi bygwth. Gath i'r bêl yma ar ei coes gryfach, ble oedd hi moynau, a cymryd y cyfle yn dda iawn. Oedd hi wedi synhwyro. Jyst yn rafu hunan lawr i sicrhau bod hi'n pasio fe mewn i'r cornel. Chivers, syth drwodd, yw'r ddwy, ar fi'n mynd yn dair! Hyfryd gan Chivers, maen nhw'n dathlu nawr. Chloe Chivers, digon o amser a digon o hyder i gladdu'r bêl. Ond beth fi'n hoffi am Chloe Chivers yn mae cymryd yn gynnar. Mae ddim yn rhoi amser i Hastings yn gol Caerdydd i setlo. Oedd hi'n edrych mor cyfforddus yn y ffordd nath i orffen a ddi'n heiddi hwnna. Mae wedi achosi lot o problemau a fel wedyn ni. Mae wedi chwarae dros Cymru, nifer o weithiau. Fi'n credu dros 10 o weithiau. Mae'n dangos safon hi heddiw. Obviously I'm proud with the result. Always a great achievement to win a local derby away from home 3-0, so no problem with that. Performance-wise, we've got a lot to work on. If we want to be the best and show the respect to the other teams, we have to up our game again. And from our point of view, and I mean the coaching team's point of view and the players, we're going to go back and work on things. We're developing a system for ourselves. It's there, but not complete yet. But result-wise, how can you complain? Well, we're disappointed with the result. I can't fault the effort of the players. I think, there's a few of them who have a very disruptive pre-season, but we make no excuses. I can't fault the effort of the players. They just capitalise on the key moments of the game. That's why there's them little moments where we've been on top and then next thing you know we can see the goal. So it is what it is. Since I come up here, I've gelled really well with the girls. I've known a lot of the girls for years. But when I first joined, so welcoming. All the girls are lovely. We've all got a great bond. It shows on the pitch when we all got a great bond. It comes together. It's really good.